اولی سال خونش بود. ماه سپتامبر. پروفسور با اودیتوریا در اومد و گفت: السلام علیکم خوانندگان عزیز. و علیکم السلام دارم استاد. گفتن خوانندگان. پروفسور گفت: هر کسی امکانیت خریداری کتاب را نداشته باشد، شرایط وزین داشته باشد، با یک ورقچه نام و فامیلیش را نویسد و با کابینت من آورده تید. من با او کتاب را رایگان دسترس میکنم. یک نفر از جایش خیست و استودنت گفت: استاد. دیگر استادا می اومدن می گفتن که فرق ندارد کی چی است، چی خیل است، چی شرایط دارد، همه برابر کتاب را خریداری میکند. و این خیل باشد حاضر همه در ورقچه می نویسد که شرایط ندارد، پس به همه رایگان کتاب میدهید. پروفسور گفت: دیگران آنها دیگر است، من دیگر هستم. کتابی و یا کتابی و یا است، کتابی من و کتابی من. گفت و یک قصه شهری که در انقره شده بود نقل آن را سر کرد. اما که احمد راننده نقلیات میکرواتوبوس بود و دختر او فاطمه دانشجوی کورس یکم دانشگاه طبی بود و هر روز فاطمه به نزد استانوفکای پدرش میرفت و آنجا با نقلیات پدرش ششته به سوی خانه میرفتند و خانه در آنجا میفرامد و پدرش باشد باز گشته به کار می آمد. خلاص ماه سپتامبر بود. فاطمه چون هر روزه به نزد ایستگاه رفت و نقلیات پدرش شش به سوی خانه آمد و در راه به پدرش گفت که امروز از ما 300 ریال پرسیدند برای خریدن کتاب، حرارت سنجک، فشار سنجک و خلط و یک دو سه چیزی طبی. اگر من این 300 ریال را نبرم شاید مرا از دانشگاه خارج کنند و من پروفسور شده نمیتونم. و سوی پدرش این گپ گفت. پدرش او را به خانه فرآورد و باز به کارش برگشت و شامگاهان بود. وقتی پدرش ماشین میراند باران بود، جوله میبارید، یک نفر پوشیدنش قشنگ بود، یک مرد پیش میکرواتوبوس را گرفت و هر دو دست را به بالا کرده میکرواتوبوس را من کرد و گفت: مرا تا فلان جای به چند سو میبری؟ اما که احمد گفت: شما در آید و در راه نرخش صحبت میکنیم. خلاص مرد با ماشین در اومد. آنها میرفتن به سوی خانه آن مرد. گفت که منم ماشینم دزدیدن، تمام پولم در همون داخل ماشین مانده، سازی به ماشین ماندم، خانه رویم خب پولتا گرفته میتیم. اما که احمد چیزی نگفت، مایلش گفت راضی شد. وقتی راه میرفتن در راه یک چند زنها و کودکا استاده بودن در زیر باران. نزد آنها ماشین رو من کرد داشت و فرامده گفت که شما در این شب نصف شبی چیکار میکنین در این جایهایی که یکون کسی نمیگذرد، یک بیابان باشد اینجا؟ گفتن همین شفیار در فلان ایستگاه ایستاده بودیم، این شفیار آمد، ما پرسیدیم که تا ایستگاه دیگر ما بر. اصلا آن تا آن ایستگاه از جایی که ما میرفتیم 3 ریال بود. اون از ما 10 ریالی پرسید به هر یکی ما. شب بود راضی شدیم. نیمی راه آمد ماشینش ویران شد. خلاص اما که احمد آنها را نیز به ماشین سوار کرد و راه می رفتند. قدر به انصافی چی در کار است؟ همین 3 ریال از 3 ریال بودن گیراخی 10 ریال کرد. من خداوند سزا داد در نصف راه ماندی، ماشینت ویران شده که به تو کسی نگاه نمیکند، در همین جا مانده میروی تا سحر. گفته خود به خود گپ زد. در راه آب برای خیر گفته نوشتجات بود، آنجا من کرد و فرامد یک پیاله آب نوشید و برآمد به ماشین. باز راهش دوام میداد. پرسیدم که اما که احمد در ماشین که آب داری چرا از آنجا آب خریدی، آب گرفته خوردی؟ اما که احمد میگد وقتی که زنم از عالم گذشت برای خیرات جاریه من همین آب رو در اینجا ماندم
ва ҳар боре ки аз пеши вай мегузарам фаромада як пиёла об менӯшам ва дар ҳаққи занам як дуо мекунам, мегузарам, мерам. Он занҳоро амаки Аҳмад ба истгоҳашон фаровард ва роҳашонро давом доданд. баъд аз чанд лаҳзае ба хонаи ин мард ҳам расиданд. ин мард гуфт: амаки Аҳмад, шумо як дақиқа истед, ман хона медароям, пул мегирам, баъд ҳамроҳ ба милитсия мерем, то гӯям ки мошини маро дуздиданд. он мард ба хона даромад ва як садо кард, маро фарёд кард. амаки Аҳмад гуфт: давед. амаки Аҳмад давидам, даромадам. газ баромадааст, зану фарзанди ин мард беҳуш шудааст. онро зуд гирифтем, ба балниса бурдем, беморхона бурдем, аз ҳалокат онҳоро наҷот додем. ва баъд аз чанд лаҳза он мард назди ман омаду як миқдор маблағро дар ҷейбони ман дохтанӣ шуд, ки ман намондам, пула нагирифтам. он мард гуфт: амаки Аҳмад, чаро пул намегиред? амаки Аҳмад гуфт ки агар ки ин воқеаам намешуд, мошини ту гум намешуд, зану фарзанди ту ба ин холам намеафтод, ман аз ту пул намегирифтам. гуфт: чӣ ба пул намегирифтӣ? гуфт: вақте ки мо ин мошинро харидем, занам ба ман як васият карда буд ки пассажири охиронро бепул ту хизматрасон кун, ҳамин закоти моли ту мешавад, гуфта аз ман ҳаминро хоҳиш карда буд. барои ҳамин ман аз ту пул намегирам, ту пассажири охирони ман будӣ. ва он мард инро ба оғӯш гирифт. амаки Аҳмад гуфт: ин хел бошад, мо қатъи шумо дӯсти қиёматӣ мешавем. ва амаки Аҳмад ба ӯ гуфт ки ман духтарчае дорам, дар донишгоҳи тиббӣ таҳсил мекунад, худо насиб карда бошад, иншоалло ӯ профессор мешавад. номи ӯ Фотима аст, Фотимаи бинти Аҳмад. ӯ дар он ҷо таҳсил мекунад. амаки Аҳмад ба хона баргашт ва асли воқеа ба духтараш гуфт. ҳамон рӯз ҳамагӣ 23 риол кор карда буд. Фотима гуфт: падарҷон, пагоҳ ман бояд 300 риол мебурдам ба донишгоҳ, шумо ҳамагӣ ба ман 200 риол додед, 100 риол дигар аз куҷо ёбем? чаро он пулҳоро нагирифтед? амаки Аҳмад ба сӯи духтараш нигоҳ карда гуфт: то ин муддат туро кӣ ба воя расонд? кӣ туро ба донишгоҳ ворид кард? кӣ туро таҳсил дод? ҳамаи ин аз ҷониби Аллоҳ буд ва боз низ туро дастгирӣ хоҳад карду. ғамгин мабош аз 100 риоле ки мо имрӯз наёфтем. рӯзи дигар Фотима мегӯяд: ман ба донишгоҳ рафтам, дар аудитория нишаста будем, аз деканат котиба омаду дарро тақ-тақ кард. гуфт: Фотима ибни Аҳмад кӣ аст? ман гуфтам: ман. гуфт: туро декан фарёд дорад. ва хестам пеши, оҳиста оҳиста аз қафои котиба мерафтам ва худ ба худ фикр мекардам ки шояд имрӯз охирон рӯзи ман дар донишгоҳ бошад. ман пулро наовардам, пас маро аз донишгоҳ хориҷ мекунам. дар омадам пеши декан. декан гуфт: пас ин туи Фотима ибни Аҳмад? гуфтам: бале. падари ту микроавтобус ҳай мекунад? гуфтам: ҳа. шумо аз куҷо медонед? гуфт: шаб ман бо падарат будам. ин шумо ҳастед ки падарам зану фарзанди шуморо ба беморхона бурд? гуфт: бале, ман ҳастам. хоб, духтарам нағз хону шаб падарата гирифта ба хонаи мо ба меҳмонӣ биёедтон. гуфт декан. ман хурсанд шудам, гуфтам: албатта, насиб карда бошад имшаб мебиёем. гуфтам ва аз дари кабинет берун баромаданӣ будам ки декан гуфт: он чизе ки дар болои стол аст, онҳоро бо худ гир. дидам ки дар он ҷо якчанд китоб, ҳароратсанҷак, фишорсанҷак ва якчанд таҷҳизотҳои тиббӣ буданд. ҳарчанде ки намегирам гуфтам, декан маҷбур кард, гирифтам. дар ҳамин ҷа профессор қиссаро тамом карду ба сӯи хонандагон гуфт ки муҳтарам хонандагон, акнун биёед бо ҳам шинос мешавем. номи ман Фотима ибни Аҳмад аст.